abadukurikiye ndetse n'abumva ibiganiro byacu, mumeze mute? Aho muherereye hose turabasuhuje, haba ari nijoro, haba ari ku manywa, aho uherereye hose turagusuhuje. Twebwe ahangaha i Kigali mu Rwanda turi ku isaha y'isaa 8:20 z'amanywa. Uyu munsi kuwa gatandatu tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Twongeye kuba hamwiriwe kandi tubifuriza weekend nziza. Nta kindi kitugaruye muri studio, tugarutse ikitaraganya tuje kubagezaho inkuru ishyushye, amakuru ashyushye cyane utasanga ahandi uretse hano kuri iyi channel yacu. Ayo makuru aratubwira ngo iki? Ayo makuru nayajyanye n'ibitero by'iterabwoba byabereye mu Burusiya mu mujyi wa Moscow muri iri joro. Mujyi wa Moscow mu gihugu cy'Uburusiya habereye ibitero by'iterabwoba cyangwa se by'ubwiyahuzi byagabwe n'umutwe w'iterabwoba w'ibyihebe witwa Islamic State cyangwa se ISIS. Ibyo bitero bikaba byagabwe ahantu mu gitaramo muri konseri mu nzu yitwa Crocus Hall, aho bari muri konseri bari mu byishimo bari mu gitaramo. Hanyuma bakaba batatswe n'ibyihebe byiyitirira idini ya Isilamu biba mu mutwe witwa ISIS cyangwa se Islamic State nk'uko waje kubyigamba. Ibyo byihebe byaje muri konseri aho abantu bari benshi babyina bishimye, bitangira kubarasagura ndetse nk'uko mubibona hakaba iyo nzu yaturikijwe iratwikwa, hakaba harimo kwaka umuriro mwinshi cyane n'imyotsi myinshi. Leta ikaba yatabaye barimo kugerageza kuzimya no gutwara inkomere kwa muganga. Amakuru akaba avuga yuko hamaze gupfira abantu barenga 111 bamaze kwitaba Imana, abandi bagera mu 143 bakaba bahakomerekeye, ariko imibare y'abitabye Imana irakomeza kwiyongera kuko hari abari kwitaba Imana cyangwa se kugwa kwa muganga, bageze kwa muganga cyangwa se bari mu bitaro bakitaba Imana. Niyo mpamvu imibare ukomeza kubona ihindagurika. Leta y'Uburusiya yari yatangaje 60 karibo bitabye Imana ibyo bikimara kuba, ariko hagiye haboneka n'abandi bari bapfiriye mu nzu batagaragaye muri iyo nyine bataragaragara, baguye munsi y'ibikuta n'ibyuma. Hanyuma n'abandi bagumye biyongeraho n'abaguye abapfuye bamaze kugera kwa muganga. Nk'uko Islamic State yabyigambye niyo yagabye icyo gitero mu Burusiya. Ikindi twababwira nuko ibyo byihebe bya Islamic State bivuga ko bihora Uburusiya ko bwagiye kubirwanya mu gihugu cya Syria, aho ingabo z'Uburusiya zishyigikiye perezida wa Syria witwa Bashir Assad, hanyuma bagafatanya kurwanya ibyo byihebe bya Islamic State bishaka kwigarurira ubutegetsi bwa Syria. Hanyuma ikindi nuko ingabo z'Uburusiya zo mu mutwe wa Wagner Group w'abacanshuro zirwanya ibyihebe mu gace ka Sahel muri Afurika y'Iburengerazuba, mu bihugu nka Burkina Faso, Mali, Niger n'ahandi. Kandi akenshi ibyo byihebe biba bifitanye imikoranire na Islamic State, biba byitwaza idini ya Isilamu. Ubwo rero ngo ni icyo ngicyo bahora Uburusiya ko bugenda burwanya iterabwoba ahantu henshi, bunarwanya izo ntambara zabo za jihadi n'iziterabwoba. None bakaba bagiye mu Burusiya bavuga ko ari ukwihorera. Ikindi wamenya kuri ayo makuru nuko leta ya Amerika cyangwa se United States
ubutasi bwabo bwitwa CIA Central Intelligence Agency bwari bwaburiye Uburusiya ko haba hari igitero kigiye kugabwa ku Burusiya, na leta y'Ubufaransa nayo yari yaburiye Uburusiya ngo bwitonde burenda kwatakwa n'ibyihebe. Hanyuma nubwo Abarusiya n'abo Banyamerika n'Abafaransa bahanganiye muri Ukraine, ariko bose mu bijyanye no kurwanya iterabwoba baracyafatanya cyangwa se barahana amakuru mu bijyanye n'ubutasi. Ntago bari kubura kubwira Uburusiya ko bwenda kugabwaho ibitero nk'ibyo kandi amakuru bari bayafite. Ikindi, leta y'Amerika n'iy'Ubufaransa bari babujije abaturage babo bari mu Burusiya kugira aho bajya hateraniye abantu benshi cyangwa se ibyo bita public gathering. Bari babwiye abaturage babo bari mu gihugu cy'Uburusiya kwirinda kujya ahantu hahuriye abantu benshi, kuko bari bamaze kubona amakuru y'uko Uburusiya bugiye kugabwaho ibitero. Ikindi, leta y'Uburusiya ikaba irimo ikondana cyangwa se irimo igerekaho Ukraine icyaha cyo kuba yafashije abo baterabwoba mu kugerageza kugaba ibitero mu Burusiya, kuko Uburusiya burashinja Ukraine ko ibyo byihebe byinjiye mu Burusiya biturutse muri Ukraine. Hanyuma ikindi, leta y'Uburusiya yamaze gufata abagera kuri 11 bashinjwa ibyo bitero byabaye uyu munsi, izi tariki 23 nijoro z'ukwezi kwa gatatu mu ijoro ryakeye. Amakuru twari tubafitiye ashyushye yari ayo ngayo. Dusubire mu makuru yacu ataha n'ibiganiro bitaha. Mwibuke gukanda subscribe, like na share kugira ngo dukomeze kubana umunota ku wundi uko dukoze ikiganiro kijye kibageraho. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.